Hazır qol çapqandardым baldarың, ертең президент болсын ылайым. Qol çapпағандым балдарым, президенттің жанына шопыр қылса кен құдайым. Өткенде шүнте бұрдасам, президент болу бақты дейд. Бірақ шопыр болу чынындан азырандан дағы жақшы дейд. Емің ақындар айтсын баяндың оң ақталалықтар аманбы. Қошылып айтсақ баяндың анда қош төбеліктер аманбы. Аққары тоным башынан бұл кетпей текен ақтала. Улудан улу толырдың ал беттей текен ақтала. Көрім деп талай адамдар ал көксөй текен ақтала. Толырдың да бейік тұрышат бұлар чөкпөй текен ақтала. Қылқылдаған Қытайды қырғыздарға жолотпой ал кеттей текен ақтала. Мақтасаңдағы қаншалық айтор жетпей текен ақтала. Анан завтрака қой сойбой, бұлар етчей текенің ақталы. Бұлар ақталалықтар жақшы екені, мақтасаң қолды чабышат. Алақандарын чабышса, мұнан ақындардан ырдай алышат. Емің ақтала деген ақтала, мен бүгін қошқорлықтарды мақтайын. Құда болып келіссе мен қос сөз қантып таппайын. Илгері Ормонхан өткен қошқордың сілер жиынсыңар қошқорым. Турдақын атам басқан жер, қарттарықты қарасам чынымсыңар қошқорым. Ақталадандан атүгіл сілер қиынсыңар қошқорым. Ақ қалпақ елдің ішінде мақталасыңар қошқорым. Қаржатпас қасиетті жердешет мақталасыңар қошқорым. Қасиетті қырғыздың қамбектері шыққан жер мақталасыңар қошқорым. Ақылбек Жапаров ағам баш болу атүгіл Қырғызстанды дағылы қарачы башқарасыңар қошқорым. Емі Марат аға қайдасың? Қашыма келсең бол бойбы, сенің ақындар айтып сайрасын. Айт бүгін апа қайдасың? Мобыл Марат күйе балаңыз тетігі бөлмеге мені чақырып алып кеп айтты. Айт бүбідөй жанапа бұл білесіз бінен айтты. Азамат қайненемдің көзінше мені қатырамақта деп айтты. Башқа күйе балдардан ашырамақта деп айтты. Білбеймін аны неге айтты. А көрсө күйе баласың аманға бұл намек қылған Турбаева. Аман балам қайдасың, сені жақшылап тұру бұрдайлы. Сен дағы қайын ата қайын енеңді мақтаған күйе болуғыр. Қадырын атаң енеңдің сақтаған күйе болуғыр. Ой, Марат аға құт болсын. Қашыңда күйе балаңыз қанатты бала болса кен. Атантай тайлақ батырдай талапты бала болса кен. Жақшы бала болса кен. Қошқордың қасиетін бұйырса дағыда тапчу бала болса кен. Қағылайын елінен аял жақшы, ер жақшы. Ормонхан турда құндардай амандағы бұйырса біргесте башшы бала болса кен. Айтұрақ қалпақ қырғыз қалқының алғы пұлдынан ет олса кен. Бұл Мараттай болған ағабыз
көкірегінде көрөнгө жатқан адам турбайбы, айыл өкмөт болгон бир кезде ак калпак элген рызкы бул тапкан адам турбайбы, бирок акчанын барын аялы бухгалтер бул чачкан адам турбайбы. Ой, кагылайын жанага гүл барчын жеңем каякта, акындар деген ошондой булак тилектерин салатта. Ой, гүл барчын жеңе келиңиз, отко жакын шиш күйөт, төркүнгө жакын кыз күйөт, кыз берүү деген чоң бакыт, бираз ич күйөт. Жок, андай болбосун, аман менен Элина экөөнү Кудай колдосун, 3 балалуу болушуп, 5өөнү Кудай колдосун, 5 балалуу болушуп, 7өөнү Кудай колдосун, сан жетпей турсун балдарга, нечөөнү Кудай колдосун, алдагы жаркыраган көйнөкөң эмдиги жылы буйрусаң, ой, жеңе неберең гана чычыбең ойносун. Тетиги бухгалтерга бере турандан кийин мага берет да. Акындык деген ушундай токтолбой туруп төгөт да, акындар деген ушундай айтканына көмөк да. Кагылам Марат жанага жээң келгиче Кыргызда 7 бөрү келсин дейт, жээндерге да көнөсүң. Көкүрөктөн чыгарып жандын барын бересиң, кош төбөдө катылган малдын барын бересиң, соң көлдө жүргөн жайылып тайдын барын бересиң, кыял эргип көкүрөк башканын барын бересиң. Мобул гүл барчын жеңем бухгалтер жээндерин келгенден акчанын барын бересиң. Айтор жээндерин келгенден ал айтканынан о көнөсүң. Мээримиңди төгөсүң. Эмиң атыр күлдөй Кудагый, атыр күлдөй Кудагый, атыр сымары бул кулап. Кудагый деген карачы, Кудай кошсо кулпурат, кагылайын атыр күл. Эң алган келин кут болсун, жаныңызга катарлаш, жанган келин кут болсун. Көкүрөктө көрөнгө чачкан келин кут болсун, ырыскы менен дөөлөттө тапкан келин кут болсун. Кагылам атыр күлдөй Кудагый, Элинанын чай сунуп күндө колуна бүтсүн ылайым. Сиздей кайненени кадырлооңанын оюна бүтсүн ылайым. Кочкордо жанашып бирге баскылаң экөөңдүн жолуна бүтсүн ылайым. Бешик той берип буйрусаң анын тоюна бүтсүн ылайым. Келиниңдин Кудагы 2 жылда бир жолуң анын боюна бүтсүн ылайым. Эй, келиндин боюна бүтти дегене, кемпирдин амынан өзүңдөй, ой, Кудагый жонуна бүтсүн эң ылайым. Ой, Кочкор деген жакшы жер, аман кең тарыхтан арктуу жер. Сага жакшылык деген жыш болсун. 90-100кө барганчаң Элина сага жуп болсун. Үйүңөргө буйруса береке консун, кут консун. Сен бойдок жүргөн малыңда далай акча тапчылең, далай кыздарга чаччылең. Бүгүндөн баштап чачпайсың, ой, иним бухгалтериң кут болсун. Элинаң аял жакшы, ери жакшы, Марат жакшы, сен жакшы, ериши өмүр сүрсөңөр экөөңөр бирдей тең жакшы. Ак бата берген карачы, силерген ак калпак кыргыз эл жакшы. Кенен батаң арнадык, тетиги кенжебек менен мен жакшы. Айтор жакшылардын батасы тие берсе экен ылайым. 90-100кө баргыча аман менен Элинаң аман болуп Кыргызда жүрө берсе экен ылайым. Ошолордун бардыгын жараткандан сурайын. Эми Марат агам агасы, бакыттай болгон агабыз, балпайып батаң арнады, шаңкайып батаң арнады, жаркып батаң арнады. Эң улуудан калган зор тилек, балкып бакыт арнады. Ошолордун тилеги силер
силерге нур болсоң экен таңдагы эмиң атыр күл менен маратым силер сыйлашкан куда болгула сырдашкан куда болгула актала менен кочкордо бир баскан куда болгула жандашкан куда болгула миң жылга чейин колуңар кармашкан куда болгула кагылайын элина камманас болсоң аманың сен гана кээ болгун жанында семете болсоң аманың ай жүрөк болгун жанында алымбек болсоң аманың курман жандатка сыяктуу кадырлуу жубай боло көр кадырлап кыргыз сыйлаган тамырдуу жубай боло көр жагымдуу жубай боло көр кадырын аманыңдын буйруса билген жубай боло көр ар бир айткан сөздөрүн илген жубай боло көр бирок амандан дагы биринчиң атыр күл кайненеңдин элина сүйгөн жубай боло көр ар бир айткан сөздөрүн көңүлүңө бек сактап буйруса түйгөн жубай боло көр ырыскысы сен болосуң буйрусаң аман башкарган бүлөнүн силер жакшы болсоңор мен дагы силерди мактап жүрөмүн силерди барктап сүйөмүн кагылайын аманың сен берен жигит болосуң жеткен кезде баралың үйлөнүп алдым дебей буйрусаң апаңды да жакшы карагын анткени ошол сенин буйрусаң өмүрдө жөлөп таярың ошол сенин буйруса кадырлап сыйлап аларың кагылайын элина бүркө кылба буйруса кайненеңдин кабагын могул кенжебек деген кенжебек моюнума бир нерсе салып кеттиң өңдөнөт айтор кулагыма шыбырап бир жанып кеттиң өңдөнөт жана бирөө $100 сайды элең 1000 сом берип ошону бул алып кеттиң өңдөнөт бул кенжебек деген жанагы тетиги КТРКнын төрүндө баарын тартат билесиң кенжебектей жанага той ичинде карачы топурап басып жүрөсүң бул Айбек Карымовдун ырларын абыдан жакшың аткарат ошол кишилердин бардыгын ак калпак элге мактанат айтор жакшылар менен дос болсоң ушинтип сүйүнө берет турбайбы достор деген келишип ийле берет турбайбы кагылам гүл барчындай жеңеке кызыңызга береке барган жери бак болсун мөмөлдөрү буйруса ийле берген шак болсун жамандыгың ас болсун ырыскысы көп болсун төгөрөгү төп болсун жээндерди бөпөлөп атыр күлдөй кудагый неберелерин жетелеп жакшы куда болгула 1000 жылга чейин буйруса басчы куда болгула кан шекердей буйруса таттуу куда болгула барган жерде сыйлашкан барктуу куда болгула эмиң айтыла берет турбайбы карачы бул акындардын баяны жаркырап турат ар качан бул жаллабаттык кыздардын ай күндөй болуп жамалы негизи үч сулуу чыккан жаллабаттын жеринен бул жаллабаттын элинен илгери көк сулуу деген болуптур аны жеңи жок акын сүйүптүр Алымхан деген болуптур аны токтогул акын билиптир экөөнүн сиңдиси сулуу болот деп үчүнчү сулууну Могул Марат ага билиптир айтор ошондон бери карачы бири бирин сүйүптүр негизи Марат агам кыйында жеңемди бакыйган бухгалтер кылып ийиптир айтор экөө бири биринин буйруса кадыр баркын билиптир көрсө Марат агам карачы актала деген касиет намыстуу жерден турбайбың арыштуу жерден турбайбың ар качан жакшылыгыңыз таңырдайлы кагылам курсантчан агам ой бөлөмдүн тою болот деп бөлөм деген бөлөм деп бөлөм үчүн өлөм деп бөлөмдү жакшы көрөм деп өзүм төг албасам да буйрусаң азамат менен төгөм деп чакырганыңа рахмат ошолордун бардыгын менден айтып турам ырастап анткени жакшы адамдар бири бирин ушинтип турат экен кубаттап эмиң айтыла берет турбайбың акындардын жамагы калкым менин дагы бирөөнүн күйөө баласың андан алакандарды чабала кагылайын аманым ой силерден арамдык деген болбосун адалдык өзүң орносун жамандык деген болбосун силерге жакшылык өзүң орносун надандык деген болбосун аман нарк насил өзүң орносун экөөңөрдүн үйүңдө периштелерге жанашып силердин бөбөктөрүңөр ойносун ооматка толсун башыңар экөөңдүн узара берсин жашыңара о мийиң канаң Аллам колдосун